Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Imitoke Rwanda, nibwo mubana natwe mu biganiro tubakorera bya buri munsi. Uwahoze ari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yamaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 5. Nicolas Sarkozy wahoze ayobora igihugu cy'Ubufaransa yakatiwe mu rukiko rwo mu Bufaransa igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amayero asaga 100,000 kubera kugira uruhare byabifitanye isano n'ibirego by'amafaranga bivuga ko yahawe na Muammar Gaddafi wayoboraga igihugu cya Libya. Yakatiwe kuri uyu wa kane tariki 25 Nzeri igifungo cy'imyaka 5 cyakora yagizwe umwere ku byaha bya ruswa muri uru rubanza yaregwagamo. Ubujurire bwe ntibushobora guhagarikwa igifungo cye kuko bivuze ko yajurira cyangwa se atajuriye Sarkozy agomba kwita atabwa muri yombi nk'uko byemejwe n'urukiko rwo mu Bufaransa. Abareganwaga nawe barimo Claudette Grant yakatiwe igifungo cy'amezi 6 naho Brice Letovex we yakatirwa igifungo cy'imyaka 2 ku bijyanye n'amafaranga yo kwimamaza yavuye mu gihugu cya Libya mu mwaka wa 2007. Kuri uyu wa kane Nicolas Sarkozy hamwe n'icyaha cyo gucura umugambi w'ubugizi bwa nabi ariko agirwa umwere ku byaha bya ruswa ashinjwaga kuri mu rubanza akurikiranyeho ku kuba yarateye inkunga y'igihugu cya Libya mu kwiyamamariza kwa perezida w'igihugu cy'Ubufaransa mu mwaka wa 2007. Icyo gihe iki gihugu cya Libya kikaba cyarayoborwaga na Muammar Gaddafi. Igifungo cy'imyaka 6 yakatiwe igifungo cy'agateganyo nyuma y'agateganyo Sarkozy y'imyaka 70 y'amavuko wahoze ari umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa azamagarwa bitarenze ukwezi n'ubushinjacyaha. Ubujurire bwe buzahagarika iki gihano. Ni mu gihe Nicolas Sarkozy yatangaje ko yajuririye ugufungwa kwe, umucamanza wateguye urubanza Nicolas Galvano abona ko na minisitiri wa perezida w'ihuriro ry'umuryango uharanira inyungu rusange Nicolas Sarkozy yemereye bagenzi be ba hafi n'abashyigikiye politiki abo afiteho ububasha kandi bakoze mu izina rye basaba inkunga igihugu cya Libya ngo kugira ngo abone inkunga yo kwiyambaza mu mwaka wa 2007. Uwahoze ari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy ijambo rye rya mbere ku bijyanye n'ukwemera kwe yijeje urukiko ko azitabira ihamagarwa kandi ko azajurira igihano yahawe. Nicolas Sarkozy yagize ati urwango rero ntirugira umupaka, niba bashaka ko nzaryama muri gereza nzaharyama ariko ndi umwere. Iyi ni inkuru iri kugenda igaruka ku bitangazamakuru hirya no hino ku isi ko uwahoze ari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yamaze gukatirwa imyaka 5 nyuma y'igihe yari amaze ari mu rukiko aregwa ibyaha bitandukanye birimo ruswa ndetse n'icyaha cy'amahame cyo gukura amafaranga yo kwimamaza mu gihugu cya Libya. Reka mushimire wabanye nanjye kuva ku gatambiro kugera kwa nyuma, kandi mbaruga mbageze kuri Imitoke Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro tugukora bya buri munsi. Babwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.